Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlalmawii College Chanchinthar UGC na phut anga Tlau City tu te chu tun thla ba roi chhun som an ni to don lo thu voin khan house sa soi PHE Minister Professor Vanlalmawii Bharat Mission Gramin Phase 2 Nwaya khozaruk som le pakuate Open Defecation Free Plus model han kai an ni to ti house shil Asama Karbi Anglong District at Langram Hun Hataka, Sukhoi 30 MKI fighter jet at Indian Air Force pilot Patnian T. US President Donald Trump Chuan Iran Rama Abulachang Abulchana, Shuai to the Klit Fee Madu to a Soya, Iran Shuai to a Dan, Shuai to Shahin Chen Kat Angay to a Soy. Aizol Runmawi TV clear to Tets Bay Ule, Anggu Ralte Chanchinthar Kim Chang Zokin, Ilo clear Chunzomang. Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlalmawii Mizoram Polytechnic Long Remremi Chungchanga High Court in Ramlo Aman Choi Tursat Bithia Alanei Lo Thuasoi Assembly Budget Session Nei Meka Rorelai Member Putilal Himpuyo Zona Changin Higher and Technical Education Minister Chuan Mizoram Polytechnic Long Remremi Sokarin Official Ashia Chu Petitionerin Civil Suit Court Athelu Kopi Donni Nisom le paruk merge sang ni som ni le pani ani thu sein High Court kalphunga chon sokarin High Court representation athelu theilova sokar ukil kaltangin affidavit athelu thina tia kumsang ni som ni le pakhat chang kumsang ni som ni le pathum chungin sokarin affidavit thelu anei lo ni in asoibok Higher and Technical Education Minister Dr. Vanlalmawii College Chanchinthar UGC na phut anga Tlau City tu te chu tun thla ba roi chhun zom an ni to don lo thu voin khan house sa soi rusan huaya City tu lak te nge theina tur an ngei tu thu asoi bok voin assembly session zo na changin Dr. Vanlalmawii unqualified teacher te bantir meilova unqualified the nan chen spec an ni MT zo na chungchanga Dr. Vanlalmawii University Grant Commission UGC National Eligibility Test Net aphut ang nei lo te chu chhor chhun zom an ni to don lova the tak chungin an ma ni roi chhun zom na tur hi merge thla atang chuan ato pani ati Dr. Vanlalmawii heng unqualified teacher te hi demngot thei an ni lo thu soya na alak an ni don advertisement na net phut tel an ni lo thu le an huwa sokarin net nei turin ati le thu asoyeni MPSC in kumsang ni som pakwa a rusan huaya City tu alak te chu kum ni an thotlin to chuan CSS huaya mi an ni to lo thu le kum ni nuwa chuan an hlo hi state sokarin apek vekto thu Dr. Vanlalmawii soya sokarin kum ni nuwa liability an tumang ti in alo intiam to a zatpim sokar chuan an nge na tur ngai to in Council of Ministerin angai to a thil nga hlek ngai ngai ven ngai thil ala oma ngai ven ani zoa chuan an chungchang hi chu aron chuak thuainga an nge theini tur ngai to ani ati PHE Minister Professor Vanlalmawii Bharat Mission Gramin Phase 2 Nwaya khozaruk som le pakuate Open Defecation Free Plus model han kai ani to ti house shil Assembly session nei meka aptu leader pulal Ralte zona changin PHE Minister chuan Open Defecation Free ODF omzia po sain chung kotinin in thiar na ek in nein pon lera in thiar anom to lo ti nani ati a Open Defecation Free Plus omzia chu ODF ni na von nun zel baka khochung bol ho choi thei lo thiar thangin khochung thli te mumal le thiang him zokin an song bola khochunga in zeti na thuziak mu thei te tarlan ani thu soibok Khoing za tange solid waste management le liquid waste management malak na kalpuyani ti azo na chu PHE Minister chuan khozaruk somni le pali ve a solid waste management le liquid waste management malak na kalpuyani thu in achang ani Tourism Minister pulang hinglav marin Mizoram sokarin tourist shilfia na anei lo thu le United Nations World Tourism Organization UNWTO in tourist shilfia na chu Mizoram sokar point na rin ve thu asoi Assembly session nei meka aptu leader pulal Ralte zona changin he thu hi Tourism Minister chuan atar langa kumsang ni somni le palia Mizoram tourist noaili singhi sangsari zathum le patni an thu le kumkalta kumsang ni somni le panga a noairiat singli sangkhat zathum le somni le patni an thu atar lang Tourism Minister chuan kumsang ni somni le palia domestic tourist noaili singhi sangkhat zariat le somdet le pariat anom thu le kumsang ni somni le panga nuai riat sing hi sang kwa zariat le somthum le pariat anom thu tar langin
kumsang ni somni le palia international tourist sanga zali som pali le kumsang ni somni le panga a singkhat sangkhat zali le somriat le pali anom thu atar lang bok Enhancing Japan-India Strategic Network Project to pui mga Japan Sokarin India MP Pathum Manish Tiwari Tejasvi Sriya le Ajachat Vanlalmawii te anramasina arampani inlay tina le thohu na sayho tura aso mangin MP Pathum te Japan na ansame ka merge ni sari sang ni somni le paruk theng India le Japan thodun na in maha aso na tur chung chang ai tuin an chamang puri chat Vanlalmawii le MP nang te hian Japan HE Kunimitsu Ayono, State Minister for Foreign Affairs of Japan Tatsu, Nimin Khan Komin, India Japan te inkom ngay na thuk le thiam na in trom ko nga thoho nan say hova le bar in sumdon ton na technology le mi puita na rampani in chian chadaturan say hobok. India MP te hi embassy lama member of the Diet of Japan Taro Kono, Foreign Minister Hui Yoshiki Wada, Iwatani, Teruo Minobele, Rui Matsukawa, Dr. Tomohiko Taniguchi, Professor of Tsukuba University Tanizangkhan, Zanria Kil Puin Rampani Toho Nansoi Hobok, MP Tehian Emin Khan, Dr. Kuni Mitsu Ayono, State Minister for Foreign Affairs of Japan's meeting Nei Puin, Kumsom local le tura India le Japan in Kong Changshang, investment tiamin Todun Naturwa Manna and Siam. Irrigation and Water Resources Minister Popisi Vanlalmawii Murvapa Rainwater Harvesting Dam Environmental Clearance Turin Center for Sustainable Development West Bengal Thanani to House Achil Assembly Session ne Meka Rorelai Puigin Zalal Zona Changin Irrigation and Water Resources Minister Chuan Champai Not L.Chhakchhuak Murle Fapar Inkara Rainwater Harvesting Dam Environmental Clearance Satan Sokara Changin Fancheng Wai Somthumle Pangapoin Pali Mu Anito Thu Asaya Expenditure Sanction Deal Mekani Thule Memorandum of Agreement MOA Po Sokara Fetura Thelu Nito in Forest Clearance Satana Document Ngai Te Boy Pui Mekani Thu Asoybok Amun Dam Site Panatur Approach Road Chung Chang Zona Chu Irrigation and Water Resources Minister Chuan in Ron Koma Ngai Tuana Sen Mekani Thu in Achangani Prime Minister's School for Rising India PM Street Lo Azin Central Nodal Officer CNO PM Street Pulal Chandama Joint Secretary Ministry of Rural Development Government of India le atho puitet chuan Nizang Khan se chi pan thlenga DC Pupol Elkhu Mahovin District Thunai tu tenen DC Bangla meeting an nei Mizoram chunga Government Primary School sangkhanza somlet le patni omzinga somthum le pakhat chu Central Sokar Malak na in Prime Minister School for Rising India PM Sriya thun ani a Sechip District chunga Kholai lungle Buangpui Primary School te chukum kalta June tha Achangkhan Prime Minister Sri School a hlan kai ani Prime Minister Hova Thatin meeting ngai mo Pragati meeting Thurel Kalzela Sokarlei Puya Joint Secretaries at Chuang te chu India Rampuma PM Sri School te L.Chhakchhuak turle andin mun endik tura ruatan ni a Pulal Chandama Joint Secretary Ministry of Rural Development Government of India to Mizoram Tlau tura ruat ni in Sechip District chunga Mizoram Government Primary School patni Kholai lungle Buangpui Primary School te baka Central School Jawahar Navodaya Vidyalaya Tenzol te chu voin khan atlo ani Pulal Chandama chuan Prime Minister Sri School te hi Sokarlei puin anga event he a endik na po ulukle ngor takin at hokdon ti soin Education Department te may baka district thunai tu te chu theito pachang turin fuya Sokarle private school dang tetana enton tlak model ni turin thok tu ten an choi kana chuldon ani ati GNV School Tenzol hi kumni chung Prime Minister Sri an to awangin malak na thui tak an kalpui to a primary school panhi Buangpui le Kholai lungte hi June kumsang ni somthi le panga a thun ani a tun thlengin fan an la don lo wangin malak na thui tak mu tur ala omri lawane Mizoram Universal Healthcare Scheme magzom do a Sokar dor tu Mizoram chunga private dam do in som pathum le Sokar chuan dam lo en kolna le akai thoi man chung changa ineremna an la nei theilo Mizoram State Healthcare Society ho tu te chuan Runmawi News Aizol zona changin dikum kum top lama magzom du tu Mizoram chunga private dam do in som pathum te indoor na an la nei mek ni in soya private dam do inten Sokara an red ang an thelu chu Sokarin red asiam dan package system nen siam rem thai ani lo thuan soya makso tu te chuan private dam do in te hian
an ret nei sa changa za asom hniamin max an kalpui thei thu an the lut ti an soya hei sokar package system nen akal phung ain an lo wangin siam thale turin an nge na ret an du dan an siam thatna hi private damdo inte hian sokara an the lu diri lo thu an soi ni Mizoram sokar chuan tun thani thum khan max kalpui tu damdo in chang changa damlo en kolna sen so tan cheng vebel cheriat poi som pakwan pe chuaka heti hian ni kum April ni khata changa tun thani thum thleng khan sokar chuan max kalpui tu damdo in te hne na damlo nuai khat sang ni za somriat le pariat en kolna sen so tan vebel che za somnga le pur point pathum panga an pe chuak to ani MNF Party General Secretary Pukel Somvele chuan Chief Minister in kumnga sokar chungin pension sing hi sangli somthi le pakhat antifel tia soi chu a thalo zonga mi puiril ru chhuai khoi theile sokar masa MNF dem zonga soina fiale mei thei thu dik lawani ati Pukel Somvele chuan sokar na thok het pension nei thei hi mi singli vela chut ni ta se anghet lawa thok pension nei lo CSS employee sing khat sangli vele provisional employee sangru sanga vel ombokin anghet lawa thok pension pa ngai nei lo chu mi sing ni le zali vel an ne Central Sokarin October sang ni somachin lak thar chu pension nei thei to lo turin ti a chu wangin pension nei thei hi atam lama singlia chut thei ani a achan ve ai tam chet singni sangli somthi le pakhat lai mai MNF Sokar kumnga chunga pension huma an pension ti fel ngai om thup anga chief minister le a minister te thu soi kha thu dik lawani ti achiang ani ati pension shim senior citizen te pension lo lalova tang thupa ti fel lo om khom cheu ti fel ta duak anga soi chu adik lo dan soin MNF kumnga sokar le ZPM kumni sokar chunga pension anti fel za diktaka RTI zona chan na atar langa MNF le ZPM sokarin anti fel zongsong bel khompo singkhat sang thum zali somnga ni in chief minister in ZPM sokar ti fel ati zat asoi singhi sangli somni le pakhat ain abel khompo singkhat zanga somsari le pakhatin atlema ZPM sokar ti fel zat phei chu chief minister so ain singkhat sangkwa zasari somli in atlem zo kani ati MNF General Secretary chuan ZPM ho tu ten sokar na thok DA pek chua thu an soi thin chu soi fe in central hian an thok te DA hi kum khata voi hi January le July a atipung da uzia MNF sokar khan DA voi ruk ape mana sokar top thleng khan central in DA za asomli le paruk pe a MNF khan za som thum le paruk lai ape mana za asom chawin central sokar ap halawani ati a ZPM sokar kumni le thlani chungin DA voi ni peto in April ni khat kumsang ni somni le paruk atangin za pani pek bel turin arel fela central in DA za som ruk pek tur ati felain ZPM sokar chuan za som ni le paruk ati fel thunga za som pali in central an halawani ati a MNF sokar laya bat ain za pali in an batam zok ati Winkan DC Conference Hall Champaya chapchar kut sangni somni le puruk thlir lok na Champai Borsa Pu Mohammed Akub Hovin naini Hauhnar hen program subcommittee chairman sub headquarters Wami president Pularin Muan ne na changin malak na tengai thakani a program duan dante in puwa cha na tele thil chul dang asoi langani department sang le pol sang ten an malak na le mamote an soi khom boka Chairman Pu Mohammed Akub chuan chapchar kut lim takan man theinan theitop chua turin asomani Hauhnar hian Champaya sokar ho tu tele tlomngai polte antela chapchar kut sangni somni le prukhi Champaya merch som pathum hian chomadar som pakhata Zotlang Sports Stadium lomani anga kut pa chu advisor to Chief Minister Finance Puti BC Leven chunga ani anga kut thleng tu hi Champai Borsa pani ang alumna hian zai thiam milar somani baka YMete MHEP te MOP te hne changin costume parade chero cheilam le inti hlimna chi sang a omanga chapchar kut concert MZE in an buat sei bokang Mizoram Enfield kut pui sang ni somni le paruk chu Champai district a samthang khobul zo pui phula nei mek ni in san in hia chia kang Champai Buffalo Motorcycles Club ten an huai hot he Mizoram Enfield kut pui a hian Mizoram State chung khosang baka Northeast India State zongzong achangte West Bengal le India rampon Nepal achangte in Enfield Riders mi zalidon an lokala mani namzai le lam hun manani a samthang khotlang chanpuin na han na hun le pipu te mun hlui chen khatlo in hun an mangani
rider te an thlen bel zela hekut puithleng tu champai buffalo motorcycle slap chhuai tu te hnen atanga thu don danin voin hian infiam na item thang thang manga inti hlimna hun man anianga zanlama musical concert nei le tumni in hemizo hian achiak ngal don ani tuna an kut pui hi Mizoram Enfield kut pui nei to zongsonga riders registration tamber chum ani BJP National Council member Pu Philip Vanlalmawii John in Sairang Aizol Thenga rel ron luta ka wangin Mizoram mi puin kong tam tak harsat na kan nei theina lakata kan ol sampha me kani ati BJP political session voina BJP office Aizol ne he tu hi Pu Philip Vanlalmawii chuan soya thilphur man na sataka aniam bok wangin mire theiten kan chhor pha zel don ani ati bok Pu Philip Vanlalmawii chuan Sairang mai ni lo longtlai thleng arel thleng tur ruwa manna aum zel tur te hi alomom ema chimlam ko chua tur hlotlin na pakhat tur ani don ani ati Kaladan multimodal transit transport project KMMTTP le hi notice ko chua ro pui ber tur pakhat ani don ti hi achiang ani ti in keini Mizoram cheng te hi kan poimo hle dona he ko chua ro pui turin apal tlang turingot ni lovin keini aram leilung fa te nen nei tunina chanvo kan chan theina na voina changa ngai to na senga amuchia na lai chawa lowin hlo tur kan ni lo ti kan chia ta ngai ni atibok Pu Philip Vanlalmawii chuan masona lo thlenna tur ta na poimo tak in kalpo na tha central chhuai tu te kal tanga kan nei thei tur le kan nei mek hi Mizoram mi pui te hian lom na chang kan chia ta poimo hle ani ati a central thachak na tal lo chuan mani chawin engma kan ti thei lo ti hi achianga Mizoram mi pui po hian masona thasok le din hun thasok kan om theinan central tha chakna fir kan hua se chokarin central blessings kan dona sumdong ten uncommission ang nilova kan chan huna phei chuan tuna hian ma kan son hle don ani ati bokani LPG le POL report lo thil chun zamang nimin zingdar kwa le vo in zingdar kwa in kara LPG cylinder sangkhat somni le pathumin wareng te supply chi ke te paltanga wareng te supply chi ge te changa thu don danin POL kiloliter zali le pasari Mizoram chunga phurlu ani voin khochin ithlir chun zamang u State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center Aizol changa meteorological data chin si adanin voin hian ruwa tlaum lova temperature alum lai berin degree Celsius somni le pariat ani a avo lai berin degree Celsius somni ani konhon lam chu an hiam lai berin za somnga ani a asan lai berin za somruk le panga ani naktu ka Mizoram puma khwa achat rin ani Zoram po lam chanchini lo thlir chun zamang u Asama Karbi Anglong district atlangram hun hlataka Sukhoi 30 MKI fighter jet atla Indian Air Force pilot panian thi hetilrap thak takhi routine training mission an nei line an thlenga nizanda sarile mi somni le pani khan Jorhat Air Base atanga thlo theina hi a thlo chuan nuwa abawani Indian Air Force one pilot patni an thi thu an poma hliamna tak an tuarani IAF chuan SU-30 Chiswala hliamna tak tuar squadron leader Anush le Flight Lieutenant Purvesh Durgakar Teboral chu apoma IAF athok tu zongsong te chuan thinlung takin an tor pui thuan soya helungai na hunlai hian lungai na tok chung te nen nget takin an ding ani ti in IAF chuan exa thu chua siamin azia kani raider atanga thlo theina bo nu hian zon na hi an thok chanta a ama update an ti chua IAF chuan Jorhat atang kilometer somruk vela la thlo theina hi atlani nan soi thuthang omdanin mi puite chuan puakrin na satakan chia englong ekopi bula tlanga changa mei khu chuak an hubokani Defense Minister Rajnath Singh chuan lungai na tok chung te chu thinlung takin ator pui thu asoya SU-30 Chiswal rap thak taka squadron leader Anush le Flight Lieutenant Purvesh Durakar te kan chan hi kalungai hle a an huai Sena le ramle namta na an rongbol na hi chuan omle lom thu soin shiatereng an nireng dona lungai na tok chung kwa te hi thinlung takin kator pui tak zetani helungai na hunlai hian ramle nam hian an bula nget takin ading rengani ti in sing chuan a ziak squadron leader Anush le Flight Lieutenant Purvesh Durakar te hi SU-30 MKI thlo theina 47 squadron atel an ni a Asama Jorhat Air Base sa an omani kumsang ni somni le pali jun thakhan Maharashtra a Nashika SU-30 MKI jet hi alo tlato a
January sang ni som ni le pathum khan Gwalior AB sa tanga thlo chuan hnuwa alo tlato bokane Assam Karbi Anglong District at Langram hun hlataka Sukhoi 30 MKI fighter jet atla ka wanga thi Indian Air Force pilot patni zinga pakhat Flight Lieutenant Purvesh Durakar chu Operation Sindura IAF personnel zing atelti apa chuan asoi Railway Thokchin pension to Ravindra Durakar chuan afapa kum somthile pariat mi chuan ni som kalta khan chung ko in mu khom nei pui turin a in atlo ti asoi Operation an nei atanga ni som panga hnuwa mission atel ve ani thu a L.Chhakchhuak ta ni in asoya Ravindra Durakar chuan PTI shildanin Operation Sindur ti top ani atanga ni som panga hnuwa Operation a tel ve ani ti kan chave chawani ati a khatilai khan mobile phone a kol lova kanin be thei lovani ati kafapa khan ram himna turin thei to pachua a in hlan ral ani adu ange in ram rongbol na athoka ma se adu angare athok thei telova kumli chung chau athok thei ta ani ati kafapa hian Indian Air Force a atel ve thei kha a in chuang hle a achang chuan fighter thlo na thlo dan aton chiat le IF jet 10 an tlan chak dan te asoi chuak thina a tho pui te chu angai sang hle ani ati bok Nakpura Sakul Kaltrin Pervesh hian anu le pali afarnu US akhosa mek akalsan ani Iran Supreme Leader Said Ali Khamenei tha ani hnuwa nor huai hotle thorum thona thlenga wangin thunai tu te chuan film khurna anga an soi chu an chhun zom zel wangin Kashmir Valley a ninga chung zet restrictions siamani to mun engamoza ta brigade da ani a heti lai hian ground security personnel da zat po ti pun ani bok je top ni chong chai in mi pui tam tak an pun khom wangin Kashmir division huam chunga moslian che vel ven himna chu ti khawane thunai tu te chuan mi pui te chu thlamwang taka om tur le wantlang bo ruak ti boi thei thil ti lo turin an nge na security ruam manna abik takin Srinagar khopui chung le mun poimo dang te chu boina chuak na sa zo ka om lo nan ti chakbel ane school college le university telin sarkar le private educational institution songsong chu atlem bera merge ni sari ze top ni thleng kharani a higher educational institution lian tak tak University of Kashmir le Central University of Kashmir te chuan class anti topa exam hun ruat po an son hlabok thuthang le thudik lo darsel tur ve na thunai tu te chuan valley pumpuya high speed mobile data service anti tlema postpaid mobile connection te chu 2G internet speed ati khotlai ni lain prepaid service engamoza ta chuan data voice le SMS facility a harsat na anto kani district changchang avantlang in khom le inkalpo na khapna thupek chu manchun zom selani a abik takin shia te chena mun le Srinagar's old city mun chen khata chuan manchun zom selani lalchok chevela ven him na hi na satakin ti khawani a mun ming thang ganta gar chu concert in our le barricade mangin seal off ani a hei wang hian ke kal le lir thei tan po kal thei ani lovani US President Donald Trump chuan Iran rama abula changa bulchana shuai tu te thlit fi madu thua soi Iran shuai tu turatan shuai tu tha hingchan khat angai tu thua soi NBC News in telephonic interview anei na Trump hian Iran ta na US ram hanna asoi chuaka kan lu chila engkim ti fai kan du ani ati US President chuan kumsom chunga din thar le thei tur mi an du lovati a na tha thok tura ka ngai mission khat an nei ti asoi Trump hian Iran mi puite chu US Israel le Iran indo na kalme ka changa andam kho chhuwa thei nan a en kol thua soi kan lo en reng ani ati a hemi ma hian NBC hena Iran kai shwai tu tur a hriat lo lain ma se intik lai po in tunge ka du ti min zo don ne ti in soi Iran hian Israel le US tho ho na be puithlak na manga an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei athi hnuwa shwai tu nei lovin an om me kani Khamenei tha ani chan hi Washington le Tel Aviv ten thlo na manga be pui an thlak na ani a Israel chuan he campaign hi operations Lion's Roar ti in asoya Washington chuan operation Epic Fury ti in avwa bok Myanmar parliament rorel hun tu ruat felin ven himna ngai poimo ani tur thu prime minister in soi Myanmar rorel hun pui nai pi to khopuya Central Committee for Holding Parliamentary Sessions meeting merge ninga neya prime minister Uno yeso chuan military commission chu parliament compound ven him nangai poimo turin le achulanga na tho tur ti fel turin a hriatira prime minister chuan people's parliament hi merge som paruka session nei ninga national parliament chu merge som pariata nei ni ang regional le state parliament chu merge som ni nei ni ang ti in a soibok
Myanmar in than pui nei zo ta ka khan sipei thop Union Solidarity and Development Party USDP chutlingin mipui tam zokin an thop lo miau wangin ramro rel na a tho na tura sipei ven himna an mamol hle ani khati song khatun chuma chanchin thar kan clear ho thei te chu ani e